tun lai Kristian ta zinga hian Kristian dik tak ni lo tam tak an Kristian dik tak ni lo chhinchhiahna chinga karon tar langanga chu chuan ilo in en dikanga Kristian dik tak ini lo ti in riat chua chuan Pathianin chandama oma le thu tak ria adu che ani ti Timothea thon khat bung ni chang lina ti hian min hril ani chuan mi zong chandama oma le thu tak ria adu ani chu mi zinga chuan nang po itel Kristian dik tak ni lo chhinchhiahna chi khat chu pakhat na Bible Pathian thu ngai sakna le ngai poimo na reng an nei lo Zohana bungria chang somli pasari na lali suan Pathian hne na tanga chuak chuan Pathian thu apom thin hemi awang hian in pom lowani Pathian hne na tanga chuak in ni lowa wangin ti in ama ring du lo Pharisai te afril Petera thon khat bung ni chang khat le chang ni na po chuti chuan sual na zong te ngam thlem na zong te vervek na te I sik na te soichiat na zong te ban san ula now sen piang lim te angin tharau lam nu te chu Bible Pathian thu ti na tharau lam nu te engma pol lo chu chak ro u chumi a chuan chan dam na tling khopa in than len thei nan sam zale som pakwa na chang za somnga pangana chan dam na chu misuak sual te laka chuan ahla ani I thuruat te chu anzom lowa wangin Bible Pathian thu ngai sakna le ngai poimo na reng nei lo hriat du na po nei lo zom du na thin lung po I nei lo ani chuan chu Kristian dik tak ni lo te chhinchhiahna chi khatani Kristian dik tak te po hian achang chuan an nuna an thil tona wangin Bible Pathian thu chiar lo chan te thin lunga von reng lo chan te po an nei thin amai ro chu Kristian dik tak te chuan Bible Pathian thu ngai poimo na ngai sakna hriat du na zom du na thin lung an nei Bible Pathian thu ngai sakna reng nei lo ngai poimo na po nei lo hriat du na po nei lo zom du na thin lung reng nei lo te chu Kristian dik tak an ni lo ti chhinchhiahna ani Kristian dik tak ni lo chhinchhiahna pakhat le chu Kristian dik tak te an mangai lo an huwa zona bung som pathum chang som thum palina lali suan thupek thar ka pek cheu hi in mangai ula kein ka mangai cheu ang hian nang ni po in mangai ula in mangai chuan mi zong in ka zir tir te in ni ti chu mi a chuan an hria ang ati Kristian dik tak te chuan Krista a an u naw an Kristian puite an mangai thin Kristian kani ti chung reng sia Kristian dik tak te mangai lo tu chu Kristian dik tak ani lo ti chhinchhiahna ani thon khat Zohana bungli chang sari atanga chang riata du tak te u I in mangai ton thewang u mangai na hi Pathian laka chuak ani si a mitin mangai na neya piang Pathian hrin an ni to a Pathian an reboka mangai na nei lo chuan Pathian a hrelo Pathian chu mangai na ani si a thon khat Zohana bungli chang som ni atanga som ni pakhata mi in Pathian ka mangai ti in a u naw hosi sela ama chu do theyani a u naw amu to rengama a mangai lo chuan Pathian amu ngai lo wa chu engtin nge a mangai theyang ama hne na ta he mi thupek hi kan nei tu po in Pathian a mangai chuan a u naw po a mangai bok turani ti hi Kristian kani ti chung sia ma ni Kristian puite mangai lo tu chu Kristian dik takani lo ti chhinchhiahna ani Kristian tin te hi mangai kan phu vek lem lo athen chu mangai har tak kom har tak ti har fe ta po kan tam mai amai ro chu Kristian kein ka mangai cheu ang hian nang ni po in mangai ula in mangai chuan mi zong in
ka zirtir te in ni ti chumia chuan an hria ang tia min zirtir angin Kristian dik tak te chuan Krista thupek zomin an Kristian puite an mangai thin ma ni Kristian puite po mangai lawa ring lo tu te mangai zok tu te chu Kristian dik tak an ni lo ti chhinchhiahna ani Kristian dik tak ni lo chhinchhiahna chikhat le chu tharau lama than len na chete ma an nei lo rom bung ria chang som palia pathian tharau hruaya oma piang te chu pathian fa te an ni si a Kristian dik tak te chu tharau lama Krista an na kunga an than len na turin tharau thiang limin akai hruai thin Kristian kani ti chung si a ma ni du dan anga nunga sual kong zo a sual te ti thina tharau thiang lim zil na le kai hruaina achunga pakhat ma mu tu ra omlo ani chuan chu Kristian dik tak ani lo ti chhinchhiahna ani petera thon ni bungthum chang som pariat amai ro chu kan lalpa le chandam tu Isu Krista khongai na le hrian na chuan lo thang lian ro u Kristian dik tak piang thar te chu Isu Krista khongai na le hriat na an thang liana tharau lam nuna an thang lian thin kum enge mozat Kristian kani tia in chal bok si tharau lam nuna than len na chete po nei lo mi chu Kristian dik tak ani lo ti chhinchhiahna ani Kristian dik tak te po tu ma kan fam kim lo amai ro chu tharau lama than len na kan nei Krista an na nuna an thang liana tharau ra an nuna alo ra chuak thin chung tharau ra te chu Galatia bunga chang som ni pania mangai na te lim na te rem na te do thei na te ngil nei na te that na te rin om na te thu nuai rol na te in sum thei na te heng tharau ra te hi tharau thiang lim kai hruaya om Kristian dik tak te nuna alo ra chuak thin mi tuina mo Kristian kani ati na kum tam takani to amai ro chu Krista anna nuna than len na chete po nei lova Bible pathian thu ngai hlut na le ngai san na le zom du na thin lung reng anei lo ani chuan Kristian dik tak ani lo ti chhinchhiahna ani Kristian dik tak ni lo chhinchhiahna chikhat le chu khowela mangaya khowel chu athian du berani Jacob bungli changli na nangni uire tu khowel thian ni na hi pathian mel ma ni na ani ti infelovem ni chuti chuan tu po khowel thian ni du apiang chu pathian mel ma a in siam thina ni heta khowel ti hi khowel thilte pathian thu nena in mil lo ring lo tu te khosak dan nun dan om dan ti dan te soina ani Isu Krista ring tu te nena in pol ho ai chuan khowel lam thil ti thangjok thin entirnan ring tu te in khom ho na vatel ve ai chuan ramwa dei te ring tu te in kom ho na vatel ve ai chuan ring lo tu te music concert kal thangjok ring tu te in pol ho na tel ve ai chuan khowel lam thil hlera hun khoral thin te chu khowel thian ni na ani khowel thian ni na hi pathian mel ma ni na ani tu po khowel thian ni du apiang chu Kristian dik tak an ni lo ti chhinchhiahna ani thon khat zohana bung ni chang som panga atanga som basaria khowel hi mangai su ula khowela thil om te po hi mangai hek su mi tu po in khowel hi a mangai chuan pa mangai na ama a omlo khowela thil om zong zong ti sa chak na te mit chak na te dam chung ro puina lem te hi pa a chuak ani lova khowela chuak ani jok si a khowel hi achak na te chopin aboral me kani pathian du zong ti tu ero chu kum khwa in a om ringang tunlai Kristian te zinga Kristian dik tak ni lo chhinchhiahna te chu Kristian dik tak te nena in pol ho ai chuan ring lo tu khowel mi te nena in pol ho thang zok thin nuam ti zok thin pathian du zong anun ai chuan ti sa chak na te
khovel hau sak na le nom sit na te thang jok thin te chu Kristian dik tak an ni lo ti chin chia na ani Pathian thu ne na in mil lo ti sachak na te khovel nom sit bol na te le khovel hau sak na te uma thil sual tam tak ti chung reng si a Pathian mai za na chete ma nei lo in chir na po pakhat ma nei lo te chu Kristian dik tak an ni lo ti chin chia na ani Pathian thil te aya khovel thil te du zok tu chu khovel thian ni na ani khovel thian ni du zok te chu Kristian dik tak an ni lo ti chin chia na ani Kristian dik tak ni lo chin chia na pangana chu sual huat na le sual ti poi ti na pakhat ma an nei lo Kristian dik tak piang thar te chuan Pathian pek nun thar an nei awangin sual huat na le sual ti poi ti na an nei a suala an nung reng thei lo Korinthon ni bunga chang som pasaria chumi awang chuan tu po Krista a om chuan thil siam thar alo ni a thil hlui ta chu alo ralta a ngai te u alo tharta Korinthon ni bungruk chang som pali ring lo mi te nen rual lo taka ngong kol ba du nin om su sual na le fel na in enge in tom na an nei ani lo le thim le engin enge in pol na an nei zona thon kat bung thum chang ku atanga chang soma tu po Pathian hrin chuan Pathian chi ama a om renga wangin thil ati sual thin lo Pathian hrin ani awangin thil ati sual thei hek lo hemi a hian Pathian fa te le diabola fa te a hriat ani tu po felna ti lo chu Pathian atanga chuak ani lo Kristiana in Chelsea Pathian thu ne na in mil lo thil sual ti po poisa lo sual huat na po nei lo mi chu Kristian dik tak ani lo ti chin chia na ni Kristian dik tak piang thar te po an fam kim lo amai ro chu Kristian dik tak piang thar te chuan Krista a nun thar an neya Pathian chi an mani chunga khan a om renga wangin suala an nung reng thin lo sual chu an ti thei an ti thin amai ro chu suala an nung reng ngai lo suala nun kha an du berle an hlimna ani ngai reng lo khovel thian ni kha ring tu dik tak te na an hlimna le an du na berani ngai lo awang le a chan chu Isua Krista a nun tharan neya Pathian chi an chunga a oma wangin suala an nung reng thei lo Pathian du lo zong suala nung reng sual huat na po nei lo sual ti po poi sak na pakhat ma nei lo ani chuan Kristian dik tak ani lo ti chin chia na ani Kristian dik tak ini lo ti in hriat chuan sual sim na nen Isua Krista ne na ngai dam dilla Isua Krista chau ilan le chandam tua pomla ringro sual sim na ti omzia chu Pathian dan bo chia a thil sual iti thin te ti le zel ai chuan Pathian dan bo chia a kong dik lo i zo thin te chu zo le zel ai chuan Isua Krista chandam tu ne na olalpa ke mi sual hi min ngai dam la idu lo zonga kanun zela idu lo zong kong te ka zo zel ai chuan idu angin min siam thala I nung ka zui theinan min pui zelang che tia sual sim du na thin lung tak ne na Isua Krista chu ilal le chandam tua irin chuan I sual na te chu engza ta tampo ni sela eng anga sual lian po ni sela angai da mang che athu zom theina thin lung thar ape ang chenga I thi huna ikal na tur chu Isua Kristan ama ring tu te ta na abuat sai na te tra na te lungai na te mang an na te thi na te sual na te om to lo na mun ane na ang chunga vanrama ani ang ti chu dongai lo Isua Krista thu tiam chatuan dai turani lalpa na thu kan zatan mal somro se